Kariti agundaway gagayem ken kaabsat ket mismo nga data ditoy pagtaengan dama ng Marites Agmata ina ni Abigail Agmata nga daytoy ket pasyente iti biyang ti NGT Wellness Center iti siyudad ti Lawag. Babayan pa lang mat iti panangidadaulo ni Doktora Hani Tamayo iti siyudad ti Lawag gagayem ken kaabsat. Inte amuen ken ni Manang Marites Agmata no anya iti naitulong tibiyang ti Doc Hanis Tibicos gagayem ken kaabsat. Tani Abigail ket agsagsagaba iti sakit ti puso ken sakit deti sakit nga ulcer kagayem ken kabsat ken anda pwede iti sumagmamanupay nga sakit nga inasagsagabaen iti karito nga gundaway ngem iti karita gundaway gagayem ken kaabsat ket medyo makapagnan ni Abigail ta sigon ken ni Manang Marites ket han nga makapagna idi ngem idi ta isuna ket agtetik iti Tibicus kagayem ken kabsat ket makapagnan mga kaibigan. Karita gundaway inte amwen no kasano iti sitwasyon ni Abigail idi ken iti karita gundaway gagayem ken kaabsat. Manang kasano nga naiyam amo kada kayo iti Tibicus nga daytoy ket iti-take tata ni Abigail. Idi sakpay deta sir. Adda gayem nga parloristang o may agdaldalos ditoy. Nakita na sir ti sitwasyon ni Abigail nga ubain mi kada no may ditoy bagkaten mi. Di kwan hamya mo sir nga nagpatulong ti DWCI nga nag-request iti wheelchair sir. Idi kwan after a week sa bagada mo niya umayda kam ikan iti wheelchair sir at makita na Jerry gat mi sir nga mangbagbagkat kada mangdaldalos kanya na. Idi naited da di nga wheelchair ken ti sang kabasi nga ay ti tulong da sir nga di groceries sabon nga dakwa inted da December 25 imay ni Dokani ti sir nga imay nangiparabor iti Tibicos sir pinaramanan na kami nga sa nga kasityo dito Marciana sir. So nga in bagana no anatim benefits di nga Tibicos inikan na iti free nga Tibicos isuna sir idi in tetik na DJ sir na kuan mi nga nagbaliw iti bagina medyo limang to DJ ko dil na kada kwa sir at dati Agelia Luis kada kimbot nya ay nakarkaro idi sir tilangana nga talaga ken di ko na kun nga makapagna nga umay dito iken mapanta deta yan ta kwarto na ken dita salami. Di ko ani di continuous na di nga iniinom sir. Nagkaroon iso na tiganas nga mangan kada uminom dati sir ket hanapay kayat ti uminom ti danom. Iso na kami sir per 1 liter lang ti i-take na ti 1 day ta di nga rod sir ada maximum nga inuman danom nga mainom na. Kadi sir uminom so na ti bigat malpas nga manganen at syempre narigat mo't no di makargaan ti tiyan na ngam no dumaawan ti appetite na ngamin sir. So nga no duma pasari mami sa laeng ti pinagtumarnan or iti rabii at ay bagana mama DJ man ti kayat ko nga inuman ko na sir ta wan sir oray agas na dinapeket nga intake sir at mapunpunduan kampay ti agas ito sir nga ko di nakayat lata sila itataman yan 3 days nga di man nagtik ti agas yan ta di nakayat nga talaga DJ adapay sa nga basit sir nga nabati nga ti Bicos iso ti kaslaing pa tumarmikit so wag tuloy-tuloy no kayat na timangan baka 2 beses mat iso na nga manganin sir ken agmerienda akman ko na namutin sir hanya dati nga damagen pala no nakaya nakanin kat agsangitan sir.
An na kaya pulos awan appetite na sir sa itata orayhan nga gintik di agas na awang mati amot nga dati-dati nga marikrit na nga kakaps nga ti agkakapsot kada kwa itatan sir ket kasla itatan nakita yo sir nga rimwa Arizona nagna dati-dati sir ket anna pulos kayat ti magna nakayat ti mabanun sir anna kayat nga maisturbo pa ore antamang damag pay kanya na ket anna pay pansinin sir. So nga thank you very much kini Doc Hanit na maamumi deta tibikos yung laksang gasat sir ta di kami pa naka-refill. At So awan ti kwayon. wen sir awanin. So nga di ko na kon di pa nag-take iso na ti agas na 3 days sen at patumarin mi jak kayat ko na sir deta pay anak ko no kati mang patumar at no sikaman no kuna ata syempre amo no digiti oras ipanagtumarnan. Hangko kayat damdam ako na nainggana nga maliblib tawan to manen. Mano nga tawan ng kastoy ti sitwasyon nan May kadwaitan sir. Ano Kasi tinangrugyanan na? tinangrugyanan na sir. In confine me tapidig hospital. Ket di metla findings da DJ ulcer met sir ken kwa. September 7 Ano nga tawan dito nga nang? 2019 Oo. simple gathering ne kapsat ko. Ket imay mat sir in kurong-kurong da at kalkalab-labas medyo hospital idi. Na nangan isuna tirabi imaten sir sa balik ko anan nya. Ja makaangis mama ko nana at da kami sir kwalang ti us-usarin mi nebulizer at awam met ti kwami idi sir. Tatan gaputa madanagang kami sir at karkarwar mi. Intay deti kapsat ko kunana. Intay la ipan bataken kunana sir. Impam mi sir. Apo sir basit lang nga minuto oras lang nga nasulbar ti biyag na sir ta. Awan BP na maalada awan ti as in So DJ yung na-find out nga sakit ti puso. sakit ti puso sir. Okay. So nga maluksawak mat sir ta apay met nga na ikon confine met idi una kit awal lang met ti naibagbagada nga sakit ti puso ko ma. So no Naladaw mi nga na kuan Oo, sir. so no nasapsapa lang, Alakit. medyo napimpitas ko Uwan ko ma sir na alaure ka sang trigat ko ma Matawin sir. nan ma'am. 21 sir. Okay po. So nga agyam-yaman na matam amumi at ni Sir Joel nga mang tartarabay kanya mi So ni Sir Joel Madamba iti biyang ti Adyo FM iti Nanging dalan. wen sir. Tay di kwanti ko na umay ita ni Dukani umay na kay umay agparaman ti tibikos ken in-share na met digiti knowledge na about tibikos sir. So nga in kwami di sir. Apo may ayatan sir ta ko na nakit. Mama, kayat ko dieta ko na sir. Okay. Te idi gapot tirigat mat aser gapot ayun unak mat digiti agas na nga maintenance ti puso kada kwa. Ala na tata awan ti tibikos nan. So nga agtultulag kami kay kabsat ko ta oray ni mother ko sir tibikos mat kasi So mayat met kanya. when sir agrek-request mat ti tibikos. So nga kukwami met nga income kumamot at siyempre agremedyo kami met pelang sir ata. Jatiri gat ti panagbiag sir. Awan ti fringit itag ni doktora? Awanen sir hindi naibusen. naibusen sir. Okay. So aday ti ipadanon mo kini doktora? Apod doktora nembag ngal daw mo doktora. Maraming salamat po doktora sa pagbibigay mo ng tibikos kay Abigail. Kasi marami po siyang magandang kinalabasan po dok. Gumanda na po yung pangangatawan niya, yung pagkain po, lumakas po siya, saka yun lang po talaga ang gusto niyang inumin dok. Sa totoo lang dok, tanungin niyo po yung mga anak ko talagang isulat kahit na nga inumin nga agas.
kunak kini ading ko dok ala ikar karigatan tamanang ta paggudwaan mi pe kumadete kanan May sir mga bata. when may sang sir deti Package na. when sir ta aggudwada kini lulang na kuman so nga iurno nga mi ita sir sa ingkad idi nagsarita kam ken dokhan ingkay latakin ni Sir Joel kunani iti sir so nga nabayag met basit nga kuan ni Sir Joel itatanga medyo active manen ian-anami sir ti mapan ko ma ita schedule mi magsarata sila kanya itakot medyo masamang pakiramdam ko sir so nga na-stop pa lang Mayat baka ko mga isot inumem kasi alisto di dyan. wen nga rod sir ang makuan nakmet nga Mangpanaw. when sir ken mang take pala jay take na atay sulat kayat na sir Okay. so So, ada nga pinabasbati nga basit. adapay batit sir batit may sala nga inom na makalidlido kan nakpay kit detayon yung para rabiin ang tutno na imas gamin ti turog na no ka sir Okay po. dati sir agpukaw tirabi iso na tiyan nga ni imas ti turog na Nung tatanhaanin. medyo mayatin sir nga maminsa mamindwa lang nga So, iti nanipod December, gingana tata pinag-take na. wen sir So, dakil talagat nag-improve. wen sir so nga thank you dokani Oo. ti TV Kos nga impaay mo kini Abigail doktora hangka makasubsubad ti sayaat mo doktora pati di kiti karubak doktora ket talaga nga Kaya adot ti mangayat doktora nga alas makita yu diti mi sir ket medyo agkarigatan kami lalo di giti padak ket senior awang meti agsapol kanyada Okay po. so nga Alas alas tayo Nubuan kanya. sa pela ko ma doktora ta di kiti padami nga awanan alakit hanggang kad maumuma nga mangtulong kanyami do. Okay po. Maraming salamat po.